Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Maret mencatat 80 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 4 rudal dan 86 serangan udara, 114 serangan dari sistem salvo roket. Ukraina menggagalkan 10 serangan balik Rusia di arah Kupiansk dan 14 serangan balik di arah Liman. Di arah Avdiivka, pasukan Volodymyr Zelensky berhasil menghalau 13 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdichi, Orlivka, Tonenke, Nevelsky di wilayah Donetsk, demikian keterangan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Angkatan Udara Ukraina menyerang 9 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, 3 area konsentrasi personel, dan 1 alat pertahanan udara musuh. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina 20 Maret, melansir Rusia kehilangan total 433.090 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 700 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.828 tank, 13.058 kendaraan tempur lapis baja, 14.198 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.714 sistem artileri, 1.017 sistem peluncuran roket ganda, 721 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.355 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Pasukan Rusia terus merangsek maju mendekati Kupiansk dan menetralkan sekitar 30 tentara Ukraina di daerah Kupiansk selama sehari terakhir. Di arah Kupiansk, unit-unit kelompok pertempuran barat memaksa musuh mundur. Kerugian tentara Ukraina berjumlah 30 personel, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 kendaraan buatan AS. Sistem artileri M777 dan peluncur roket ganda Vampire buatan Ceko, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia 20 Maret. На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Козинка противник потерял до 40 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Козинка противник потерял до 40 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.